درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. 15 اوگوست تقریبا بعد 2 هفته در مسکو لیگ ACA محاربه برگزار میکند و در این شام 4 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از ایران پارسی زبان ها اشتراک میکنند و حاضر من شما رو به این ورزشگران معرفی میکنم و امیدوارم که آنها پیروز میشوند روز 15 اوگوست در مسکو. شروع میکنیم از فریدون اودیلوف. فریدون اودیلوف بر ضد التینبک ماماشوف از قرقیزستان. خاطر رسان میکنیم که آنها 10 سال پیش واخورده بودند، جنگیده بودند و در آنجا داوران این نبرد آنها رو مساوی حساب کردند و در آن شام همه دیده بودیم. اگر کدومی که ندیده باشه در یوتیوب هست. فریدون اودیلوف برده بود و داورانی همون در قرقیزستان ناعادلانه این محاربه رو مساوی نیچیه حساب کردند و روز 15 اوگوست در مسکو فریدون اودیلوف باز بر ضد التینبک ماماشوف محاربه میکند و امیدواریم که در این شام فریدون اودیلوف دست بالا میشود. دوستان فکرتان رو نویسید. فریدون اودیلوف بر ضد التینبک ماماشوف از قرقیزستان. دوم مهراج مامادشویف از تاجیکستان بر ضد پاول ویتروکوم. پاول ویتروک از روسیه می باشد و مهراج مامادشویف از تاجیکستان. مهراج مامادشویف به نزدیکی جنگیده بود و خیلی خوب هم جنگ میکند، راست خیلی خوب جنگ میکند و امیدواریم که روز 15 پاول ویتروک را شکست میدهد. دوستان سیوم باشد اوسیم خان رحمانوف. اوسیم خان رحمانوف بر ضد تاماش دک می جنگد و اوضاع است که اگر اوسیم خان رحمانوف 15 اوگوست تاماش دک رو شکست دهد شاید که برای کمربند باز یک بار دیگه بجنگد و این هم یک خبر خوب است و بعدتر من به شما حاضر با یک خبر خوش رو میرسونم و شاید که در آنجا اوسیم خان رحمانوف بجنگد. و دوستان چهارم باشد حفیظ سکیبکوف. حفیظ سکیبکوف باید با تیمور ولیف می جنگید و تیمور ولیف آسیب برداشت و از محاربه دست کشید و در جای او ویسخان کادیروف از روسیه می جنگد و امیدواریم که حفیظ سکیبکوف دست بالا می شود بر ضد ویسخان کادیروف. دوستان شما میتونید در کامنت ها نویسید همون حریفای ورزشکاران تاجیک رو کدامش چی برتری دارد بر ضد ورزشکاران تاجیک، در کدام حالت خوب هستند، راستا جنگ میکنند یا که گوشتین میگیرند. همون با قول روسو پریموش است و شما رو در کامنت ها نویسید که کی خوب جنگ میکند و امیدواریم که همه ورزشکاران تاجیک دست بالا میشوند روز 15 اوگوست در مسکو. و پنجم ورزشگر باشد، این از ایران است، امیر علی اکبری بر ضد علی خان و خایف. دوستان امیر علی اکبری از ایران است و او در وزن سنگین می جنگد بر ضد علی خان و خایف و این هم باشد جنگ برای کمربند می شود و 15 اوگوست امیدواریم که امیر علی اکبری دست بالا می شود و کمربندی لیگ ACA رو به ایران می برد و امیر علی اکبری از همون فنات های تاجیک خواهش کرد که بیایید روزی 15 اوگوست همه ما رو پارسی زبان ها رو دستگیری کنید و ما امیدواریم که هممون دست بالا میشویم و همون ملت پارسی زبان ها رو به دنیا معرفی میکنیم و من امیدوارم که کدومی که در مسکو هست همشون میروند، بچه های تاجیک و بچه های ایرانی هم که هستن میروند در مسکو و ورزشکاران پارسی زبان رو دستگیری میکنند. دوستان فکرتان رو در این بابت نویسید و ورزشکاران پارسی زبان دعا کنید که آنها دست بالا شوند روز 15 اوگوست و ملت پارسی زبان ها رو در دنیا معرفی کنند. و دوستان خبرهای دیگری ورزشی حاضر من به شما معرفی میکنم. خیلی وقت شد که از سمندر مرودوف یگان آوازن است که چی کار میکند و در کجا است و با چی کار مشغول است. او تمرین میکند در امریکا و تا حال حاضر او کوشش دارد که با لیگ UFC شرطنامه بندد و دوستان این فکر من است که با فکر من اگر سمندر مرودوف
ҳадақал дар лигаи PFL шартнома бандад ва дар он ҷо қаҳрамон шавад ё ки масалан 4-5 муҳорибаро барад, шояд ки баъд ба лигаи UFC метавонад шартнома бандад. агар номаш ки дар он ҷо хест, номаш ки уро ки зиёдтар муаррифӣ кардан дар дунё, шояд ки лигаи UFC баъд ба ӯ шартнома бандад, чунки Самандар Муродов аз аввал худашро хомӯш нишон дод. ӯ ду бор дар лигаи UFC дар Road to UFC ва Contender бурд, ҳарифонашро шикаст дод пеш аз муҳлат ва ба ӯ шартнома надоданд, ки чунки ӯ чӣ нест, бисёр ҳарф намезанад, ягон мисли Муҳаммад Наимов худашро чӣ намекунад, масалан хайп намекунад. барои ҳамин мутаассифона ба ӯ шартнома надоданд ва ба фикри ман ки ӯ агар дар ҳамон лигаҳои амрико дар ягон дашт қаҳрамон шавад, шояд ки баъд ба UFC ӯро шартнома диҳанд. ин фикри ман аст дӯстон, метавонед фикратонро нависед дар ин бобат ва ба ҳар ҳол умедворем ки ӯро кӯмак мекунанд ва ба UFC шартнома мебандад. Самандар Муродов 11-0, ягон бохт надорад, 11 бурд дорад дӯстон. ва дӯстон, Анис Ёқубов алон визаи амрикоро гирифт. ӯ дар як созмони амрикоӣ APFC шартнома дорад ва ӯ визаро гирифтааст ва ба наздикӣ ба амрико меравад ва умедворем ки мо Анис Ёқубовро ба наздикӣ дар шояд ки солҳои оянда дар UFC бинем. хеле хуб меҷангад, тахаллуси снайпер дорад, зарбаҳои хуб дорад ва мо бо ӯ муваффақият орзумандем. ва дӯстон, Муҳаммад Наимов ба наздикӣ дар лигаи UFC меҷангад. ин ҳам бошад 5 сентябр дар Фаронса бар зидди Лосен Кейт. дӯстон, ба Муҳаммад Наимов муваффақият орзу менамоем ва умедворем ки ӯ дар Париж ҳарифашро шикаст метиҳад ва даст боло мешавад ва парчами Тоҷикистонро мебардорад. ва як хабари беҳтарин дӯстон, лигаи ACA бубахшед, ман шамол хӯрдам ба фикр. лигаи ACA дар Тоҷикистон моҳи октябр муҳориба баргузор мекунад ва ҳозир бошад август, сентябр, октябр, баъди тақрибан 2.5 моҳ дар душанбе муҳориба баргузор мекунанд. ва дӯстон, фикратонро нависед ки шумо киро мехоҳед бинед дар ACA дар душанбе, кадом варзишгарони тоҷикро. масалан, агар Осимхон Рахмонов ҳарифашро шикаст диҳад 15 август, мешавад ки ӯ барои камарбанд дар Тоҷикистон биҷангад. инам хеле хуб мешавад. ва ба наздикӣ Искандар Мамадалиев осеб дида буд ва ӯро ҷарроҳӣ карданд ва умедворем ки ӯ ҳам шояд ки хуб шавад, саломатиаш беҳтар шавад ва шояд ки ӯро мо бинем дар душанбе дар охири октябр. ва муборак шояд шояд биҷангад, ӯрам хеле хуб ҷанг мекунад. дӯстон, фикратонро нависед, кадом варзишгаронро мехоҳед бинед дар лигаи ACA дар душанбе дар охири октябр. ва инҳо буданд хабарҳои варзишӣ дӯстон. 15 август 2 ҳафтаи дига мондааст. дӯстон, дар канали Мушти Тоҷикӣ обуна шавед, фикратонро дар комментҳо ҳатман нависед ва ба варзишгарон муваффақият орзу намоед. худо ёру ёваратон бод. то умеди дидор.